Amahoro y'Imana mwese mwahisemo gukurikira gahunda za Radio Rwanda ni umwanya tugiye kubageza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuri gatanu basuye akarere ka Rubavu by'umwihariko ibice byagizweho ingaruka n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Abatuye aka karere ka Rubavu bishimiye uruzinduko rw'abakuru b'ibihugu byombi kuko bizeye gukomeza kubona ubufasha ku byabo byangiritse. Umukuru wacu w'igihugu twishimiye ku buryo yaje mu karere kacu ka Rubavu, yaje areba ku mihanda hirya no hino, yabonye amazu ukuntu yabaye ndetse n'umugisha twagize kuba twasuwe n'abakuru. Icyo twifuza nuko baganira ku kibazo cyabaye ahangaha cy'imitingito, bakareba ukuntu baworohereza abantu bagize ibibazo bikomeye. Abantu benshi bahuye n'ibiza, amazu arasambuka, ariko tunejejwe nuko aba yaje kutureba. Mu yandi makuru nuko mu Rwanda hari impungenge ko umwuka wa oxygen uhabwa abarwayi ba COVID-19 barembye ushobora kuba muke mu gihe imibare y'abarwayi yakomeza kwiyongera nk'uko bimeze muri iyi minsi. Ibura rya oxygen ryatera ingaruka zikomeye zirimo no kwiyongera kw'abitaba Imana. Ikipe ya PFC niyo yegukanye igikombe cya shampiyona cy'umwaka mu mupira w'amaguru AS Kigali ya kabiri. Izi kipe zombi nizo zizasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika. Rayon Sport yo yasoje iri ku mwanya wa 7. Muri Tanzania, Perezida Samia Suluhu Hassan yasabye abayobozi b'amadini n'amatorero gushyira imbaraga mu kwigisha abayoboke babo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kubera ko igihugu kinjiye mu nkubiri ya gatatu yacyo. Muri Nigeria, Perezida Muhammadu Buhari yasubitse urugendo yagombaga kugirira mu Bwongereza kuri uyu wa gatanu aho yagombaga kujya kwivuza. Muri Israel ho igihugu cyongeye gusubizaho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa igihe umuntu ari mu ruhame kandi ahantu hafunganye nko mu nzu. Nyuma y'iminsi 10 gusa iri tegeko ryari rimaze rikuweho. Izo zari ingingo mu kanya ni ku buryo burambuye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo Bwana Antoine Felix Tshisekedi kuri uyu wa gatanu yagiriye uruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe mu Rwanda mu karere ka Rubavu, yakiriwe na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Jean Pierre Kagabo. Saa 8 z'amanywa buri minota 4 nibwo Perezida wa Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yarageze mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe kuri wa gatanu tariki 25 Kamena 2021. Akigera ku mupaka wa Corniche yakiriwe na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, bahita bajyana mu modoka. Abakuru b'ibihugu byombi basuye ibice bitandukanye by'umujyi wa Rubavu banirebera ingaruka zatewe n'imitingito yaturutse ku iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo, banangirana ibiganiro byabahuje bonyine tete a tete mu ndimi z'amahanga. Nyuma y'ibiganiro Perezida Kagame yaherekeje mugenzi wa Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo amugeza ku mupaka. Biteganijwe ko ku munsi w'ejo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe azagira uruzinduko Igoma muri Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo. Nyuma yo gusura tumwe mu duce twagizweho ingaruka n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo, biteganijwe ko abakuru b'ibihugu byombi bazagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Jean Pierre Kagabo kuri Corniche mu burengerazuba bw'u Rwanda. Arakoze cyane Jean Pierre Kagabo. Mu gushaka kumenya byinshi rero kuri uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiriye mu Rwanda, mugenzi wacu Edi Sabiti yajyanye ikiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta amubwira byinshi kuri uruzinduko. By'ingenzi byaganiriweho ni ibirebana n'umubano hagati y'ibihugu byombi, umubano n'ubutwererane, ariko by'umwihariko ibirebana n'ishoramari mu bihugu byombi ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ibyo byose nanone bikaba ari ibintu bigomba gushingira ku mutekano mu bihugu byombi kugira ngo ibyo byose bishobokere ari ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ari ishoramari rihuriweho rifatanyijwe hagati y'ibihugu byombi. Ibyo byose muri rusange niyo byaganiriweho, ariko birumvikana ko abakuru b'ibihugu banaganiriye ku birebana n'umugabane wa Afurika n'ibibazo bitandukanye biri hirya no hino, kuko nk'uko mubizi nyakubahwa Perezida Tshisekedi niwe uyoboye Afurika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. Ibyo byose rero nibyo byaganiriweho muri rusange. Hari amwe mu mashusho yagaragaye cyane mbere y'ibiganiro, habayeho gusura bimwe mu bikorwa remezo byagizweho ingaruka n'umutingito waje ukurikira iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Abantu bibajije kuri politiki rusange zaba zihari mu rwego rwo kubungabunga bimwe mu
zimwe muri proje cyangwa se imwe mu mishinga ibihugu bihuriyeho by'umwihariko mu bijyanye n'ibidukikije. Yego abantu bavuga gaz metane ariko bakibagirwa nk'ikirunga. Uyu munsi abantu bashaka kumenya haba hari politike cyangwa viziyo imwe cyangwa icyerekezo kimwe ku bijyanye n'imishinga nk'iyo ngiyo ibihugu bihuriyeho. Nibyo n'iruka ry'ikirunga ryabaye vuba aha ngaha, iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ryabaye ejo bundi, ritwereka ko byanze bikunze ibihugu byombi bigomba gufatanya mu gukurikirana by'ibi birunga, kuko cyararutse gisenya ibikorwa remezo, gisenyera abantu ku ruhande cyane cyane rwa Goma, ariko na hano Rubavu hari ibikorwa remezo byangiritse ndetse hari n'amazu y'abaturage yasenyutse. Kandi ibi birunga biri ku mupaka w'ibihugu byombi, bikaba byumvikana rero ko kubikurikirana, kubigira ingamba zerekeranye no kumenya uko byitwaye no kumenya icyo twakora kugira ngo twirinde ingaruka z'iruka ryabyo, ni ibintu tugomba gufatanya. N'ubundi hari ibyo dufatanya bijyanye no gukurikirana imyitwarire y'ibyo birunga, ariko ubu ngubu byatweretse ko tugomba kongera imbaraga muri ibyo bikorwa byo gukurikirana ibi birunga ndetse no kwitegura bihagije ku buryo hagize ikiruka kitagira abo gihitana, kitagira abaturage gihitana baba muri Kongo cyangwa se mu Rwanda. Ibi rero ni kimwe mu bigaragaza ko byanze bikunze hari ibikorwa tugomba guhuriraho tukabifatanya, tugamije nanone kurinda abaturage bacu, kureberana ibyo by'ibirunga by'umwihariko, ariko n'ibindi bikorwa bigamije kubateza imbere nabyo tugomba kubifatanya. Turaturanye, imijyi ibiri ari Rubavu ari Goma, wagira ngo ni umujyi umwe, abaturage baragenderana barahahirana. Rero usibye no kwirinda ingaruka z'iruka ry'ibirunga, hari n'ibindi byinshi dukwiye kuba dukorana bigamije n'iterambere ry'ibihugu byombi, cyane cyane by'umwihariko n'iterambere ry'abaturage. Ibyo wenda ni igisubizo ku bantu uyu munsi bavuga ko usanga abantu benshi bashyira attention cyangwa se bareba cyane ibijyanye n'umutekano ndetse na politike, rimwe na rimwe ugasanga ibibazo bikora ku buzima bw'abantu mu buzima bwa buri munsi mu zindi nzego abantu bakabyibagirwa, ko rimwe na rimwe bishobora kuba ari byo binafite akamaro umunsi kundi. Bene ibi twavugaga nk'iruka ry'ikirunga ngira ngo bibereho no kudukangura, kutwibutsa ko byanze bikunze tuturanye, hari ibyo tugomba guhuriraho tukabifatanya. Ariko nanone politiki nziza ndetse n'umutekano uhamye ni inkingi zikomeye zubakirwaho n'ibindi byose, ari ibijyanye n'ishoramari, ari ibijyanye na bw'ubucuruzi bwambukiranya imipaka twavugaga, ari n'indi mishinga yo kubungabunga ibidukikije twavuze ibirunga. Ariko twibuke ko dufite na pariki y'ibirunga irimo ingagi, kandi ni pariki ikora kuri Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo, ku Rwanda ndetse no kuri Uganda. Kandi n'ubundi hasanzwe hari ibikorwa duhuriraho byo gukurikirana n'iyo pariki n'ubuzima bw'izo ngagi ziba muri iyi pariki. Ibyo byose rero ni ingero zitubwira ngo politiki nziza n'umubano mwiza hagati y'ibihugu ni ngombwa, umutekano ni ngombwa, ni inkingi ikomeye yubakirwaho ibyo byose. Ariko n'ibyo bindi iyo ibihugu bifite imishinga bihuriyeho, bikagira ishoramari bihuriyeho, nabyo bishobora kugira uruhare no kubaka umutekano ku buryo burambye. Ibyo byose rero nta na kimwe ubundi watandukanye n'ikindi, byose bigomba gukorwa kandi tukamenya ko bishyigikirana. Imwe mu mishinga y'ingenzi hano hantu turi ni kuri douane ya Corniche, nk'uko bigaragara mu mashusho ni ahantu abakozi bo ku mupaka begeranye bakorana umunsi ku wundi. Hari gahunda ya Kongo yasabye kuba umunyamuryango wa East African Community. Abaturage kimwe mu bibazo bafite ni urujya n'uruza cyangwa se imisoro imwe n'imwe ikigaragara nk'imbogamizi cyane cyane kubikorera. Kuba Kongo yaba ejo hazaza umunyamuryango wa East African Community cyangwa se umuryango wa Afrika y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, niki biza byongera muri ubwo buhahirane? Kuba Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo yakwinjira mu muryango w'ibihugu bigize Afurika y'Uburasirazuba byagira akamaro, kubera ko kimwe n'urugero wari utanze nuko
Kongo nimara kwinjiramo n'ubu tuvugana uyu munsi hari itsinda ryaturutse mu bunyamabanga bukuru bw'uriya muryango bari ku ruhande bari kuri Goma ubu ngubu bagiye gutangira igikorwa cyo kureba uburyo Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo yiteguye ko yakwinjira muri uriya muryango. Byaratangiye rero. Kimwe mu byo wari uvuze byerekeranye na gasutamo, ni ukuvuga ko ubu Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo yinjiye muri uyu muryango, hariho n'ibindi bijyanye no guhuriza hamwe za gasutamo. Ibihugu byinjiyemo mbere byarabikoze, ubwo n'akazi kaba koroshye kuko nk'uko tubizi ibicuruzwa bije nko mu Rwanda bishobora kwinjira kuri gasutamo yo muri Tanzania bikamenyekana, ibyangombwa bigakorwa, bikaza byinjira nk'uko byinjira mu gihugu kimwe, mbese mu rwego rw'umuryango. Na Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo rero umunsi yinjiyemo, kimwe mu bizagerwaho n'ibyo, kandi bikaba bizagira uruhare rukomeye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byaba bigize uwo muryango. Gahunda yatangiye uyu munsi, uruzinduko rwa nyakubahwa Felix Tshisekedi yaje mu Rwanda, ariko gahunda irakomeje ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Waduciraho mayange bimwe mu bikorwa biteganyijwe ku munsi w'ejo, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe ategerejwe i Goma muri Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo. Uyu munsi w'ejo ni nko gukomeza ibikorwa byatangiye uyu munsi, ariko noneho bigakorwa ku ruhande rwa Kongo. Ari kureba ingaruka z'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Uyu munsi abakuru b'ibihugu basuye ku ruhande rw'u Rwanda, ejo ngira ngo bazasura no ku ruhande rwa Kongo. Hanyuma hakomeza ibiganiro bijyanye n'ubuhahirane, bijyanye n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi, bijyanye n'ibyo ngibyo bavugaga byo kureba uburyo abashora imari haba muri Kongo b'Abanyarwanda, b'Abanyekongo bashora imari mu Rwanda, ku buryo bataremererwa no kuba n'ikibazo cy'imisoro yaba ibazwa ku mpande zombi. Hari amasezerano rero azaganirwaho kugira ngo turebe ko icyo kibazo cyakemuka igihe yazaba yarangiye, yatunganya ibiganiro byarangiye, azashyirwaho umukono. Hari n'andi masezerano navuga kiganirwaho ajyanye no korohereza ishoramari mu mpande zombi, bitari kuvuga iby'imisoro gusa ariko no ishoramari muri rusange. Ibyo byose ni ibiganiro byatangiye kandi bizakomereza ejo kuri Goma. Bigenze neza nabyo bikaba byagira intambwe bitera, cyangwa se byarangira nabyo bikaba byashyirwaho umukono, ariko ni ibiganiro bizakomeza ejo. Ubwo tuzarebaho bizaba bigeze ejo nuko bizakomeza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta, abatuye aka karere ka Rubavu rero bavuze ko bishimiye uruzinduko rw'abakuru b'ibihugu byombi kandi barwitezeho byinshi. Ariko Perezida we twabyishimiye cyane, umukuru wacu w'igihugu twishimiye ku buryo yaje mu karere kacu ka Rubavu, yaje areba ku mihanda hirya no hino, yabonye amazu ukuntu yabaye, agize icyo atugifashaho, nk'uko yahuye n'umukuru wa Kongo badufasha mukatuvuganira bagafungura imipaka, abaturage tukambuka tukagira uko twakwigenza. Abantu benshi bahuye n'ibiza, amazu arasambuka, ariko tunejejwe n'uko aba yaje kutureba. Twifuza yuko twakomeza ubuhahirane bwa Kongo, bwa Gisenyi na Kongo bukaba bwose, Abanyarwanda bakajya muri Kongo, Abakongomani bakaza mu Rwanda. Hano Rubavu bijya bidufasha cyane kandi ibintu byose bigenda neza. Kuba Perezida yadusuye burya aba ari amahirwe akomeye cyane, kuko bigaragara yuko nyuma yaho tugomba kubona iterambere rihagije kandi natwe abaturage tukarushaho gutera imbere. Twabyakiriye neza cyane nk'abantu babonye umushyitsi, nawe urabyumva. Icyo twifuza ni uko baganira ku kibazo cyabaye aha ngaha cy'imitingito, bakareba ukuntu borohereza abantu bagize ibibazo bikomeye, bamwe barasenyukiye amazu. Ubwo icyo tubasaba ni uko babivuganaho bakatworohereza, uko umuntu ajyaga yambuka akoresha akajeto nkatwe tuvuka muri aka karere, umuntu akambuka akoresheje jeto n'ubundi byasubiraho. Ibi byo kwambuka bamaze kujya gushaka ibyangombwa bisaba amafaranga y'umurengera ndetse atabasha no kuboneka ku buryo bworoshye, yenda bakabyoroshya akareba ukuntu babikuraho. Ni uburyo bw'ubuhahirane hagati y'imipaka yombi. Urugendo turwakiriye neza cyane ko
mu minsi ishize twahuye n'ikibazo cy'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Abaturage b'akarere ka Rubavu bahuye n'ibibazo bikomeye n'ubucuruzi bwagizweho ingaruka, ariko ubwo bari kunyura hano babireba bakareba icyo badufasha, bakabaha nk'inkunga y'amabati cyangwa se amasima. Abo rero bari bamwe mu batuye akarere ka Rubavu bagaruka ku bijyanye n'uruzinduko rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiriye mu Rwanda rw'umunsi umwe, kandi banishimira ko Perezida wa Repubulika nawe yarahari aho mu karere ka Rubavu. N'uruzinduko rwitezweho guhindura byinshi cyangwa se kugira ibyo rwongera mu birebana n'imibanire y'ibihugu byombi ndetse n'inyungu buri gihugu gifite ku kindi. Kubera iyo mpamvu mu kubisobanukirwa turi kumwe na Sheikh Bahame Hassan, yabaye umuyobozi w'akarere ka Rubavu, akaba asobanukiwe cyane ibirebana n'imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demukarasi ya Kongo. Sheikh Bahame, mwiriweho. Mwiriwe. Umubano w'ibi bihugu byombi n'ubundi usanzweho no muri minsi umeze neza, ariko nk'umuntu usobanukiwe cyane ibirebana n'ibihugu byombi ndetse n'imibanire yabyo, murabona uko kubonana kw'abakuru b'ibihugu byombi kuza kongera iki ku mubano mwiza usanzweho hagati y'u Rwanda na Kongo? Murakoze cyane. Mu by'ukuri iki ni igikorwa gikomeye cyane cyakozwe kandi cyavuzweho igihe kirekire kuva na mbere y'uko Antoine Tshisekedi aba umuyobozi wa Kongo. Mbere na kose wasangaga u Rwanda rwifuza cyane kubana n'igihugu cya Kongo, ariko rimwe na rimwe kubera imiyoborere yarangwaga muri kiriya gihugu ntibishoboke. Ariko uyu munsi urabona Antoine Tshisekedi afite ubushake bwo kugira ngo umubano hagati y'u Rwanda na Kongo ubeho neza, usagambe. Bityo rero umukuru w'igihugu cyacu iriya ntambwe yateye yo kujya kubonana na mugenzi we wa Repubulika ya Kongo, iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko n'ubuhahirane bugiye kwaguka hagati y'umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Kuri ibyo birebana n'ubuhahirane mwakoreye cyane mu karere ka Rubavu, muzi birebana n'urujya n'uruza rugaragara ku mipaka ihuza ibihugu byombi. Ese uru rujya n'uruza ndetse n'ibikorwa bihuza abaturage b'impande zombi ku ruhande rw'ubukungu ndetse n'inyungu z'abaturage ku giti cyabo, mubiha uruhe rugero cyangwa ikihe gipimo? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Wenda mbere y'uko tugisubiza, reka tubabwire ko kariya karere ka Rubavu ubwako gafite abaturage barenga 400,000, noneho kakagira imipaka 3. Iyo mipaka yose uko ari 3 ni imipaka ikomeye cyane ihana imbibi n'igihugu cya Kongo. Hari umupaka munini ariwe bita Grande Barrière la Corniche, ni umupaka unyurwaho abantu bava mu Rwanda bajya muri Kongo, abava muri Kongo baza mu Rwanda barenga 16,000 ku munsi. Noneho hakaba n'umupaka wa Poids Lourd ariyo Petite Barrière. Iyo Petite Barrière urujya n'uruza abajya muri Kongo, abava muri Kongo baza mu Rwanda bagera ku 55,000. Noneho hakaba n'umupaka wa Kabuhanga hariya mu murenge wa Bugeshi. Iyo mipaka yose iyo urebye ibihingwa cyangwa se ibyo kurya biboneka muri ibi bihugu duturanye ndetse no muri aka karere kacu, byose binyura hehe? Binyura mu karere ka Rubavu bijya Kongo. Nibiva Kongo biza mu Rwanda binyura mu karere ka Rubavu. Icyo cyonyine ni ikimenyetso gikomeye ko hari ubukungu bukomeye cyane. Igihe cyose cyane cyane reka mvuge ku Banyarwanda, nitutajenjeka tugashakisha uriya mutungo mu buryo bwiza, tukajyanayo imari yacu iragurwa neza nta kibazo. Dore ko muri iyi minsi kuvaho Tshisekedi agiriyeho, usanga umunyarwanda muri kiriya gihugu nibura afite agaciro, nta umwirukaho nk'uko babirukagaho mu bihe byo hambere. Ariko muri iyi minsi umunyarwanda ajyana ibiribwa muri Kongo bikagurwa kandi agatahana idolari. Dore ko amafaranga akora cyane hariya ni amadolari. Ni nayo mpamvu usanga Abanyarubavu igihe cyose bifuza ko imipaka yafungurwa kugira ngo babone ukuntu bambuka bajye muri Kongo, bajye gukorera yari amafaranga. Dore ko imbaraga zo gukora Abanyarwanda barazifite. Ndatanga urugero. Iyo kuva saa 12 za mu gitondo ku mupaka ari wa Petite Barrière ari wa Grande Barrière haba hari Abanyarwanda benshi bambutse kujya gukora muri Kongo. Ndavuga nk'abubatsi. Umwubatsi ku munsi nibura akorera nk'amadolari 10. Ayo ni make atahana mu Rwanda.
uriya ujyanye imboga ze ajyana isombe, akajyana nyabutongo, akajyana za karoti, zirangira atarambuka n'umupaka. Ibyo byose bigakwereka ko hari amafaranga menshi ari hariya abantu bakagombye gushaka, dore ko umukuru w'igihugu cyacu akomeje kudushakira umubano, akomeje kudushakira ibyiza, natwe ibyo byiza twakagombye gukora iki? Kubiprofita. Ayo mafaranga tuzamuke neza. Yego, ayo mafaranga muvuze icyifuzo gihari nuko yakwiyongera, twagira ngo tubabaze kubirebana n'ibikorwa remezo hariya mugomba kuba munahazi, wenda hatarajya ibikorwa remezo bihuriweho byinshi cyangwa biteye imbere nk'uko bimeze uyu munsi. Byahinduye iki ibikorwa remezo bije nk'uwo mupaka wa la Corniche ndetse n'ibindi bikorwa remezo bihuriweho? Hari icyo byongeye mu birebana n'inyungu z'impande zombi? Byahinduye ikintu gikomeye cyane kuko abakongomani barambuka kuza gushaka serivisi wacu, baza bakazishaka ku Gisenyi bitewe n'ibiriya bikorwa remezo byose biri hariya. Noneho natwe tukambuka, abanyarwanda nabo bakambuka bakajya gushaka serivisi muri Kongo, harimo transport, harimo ibintu birebana n'amahoteli, ibyo byose birakorwa hariya. Ikindi cya kabiri ni uko kubera umutekano bizera hano iwacu, usanga abakongomani benshi amafaranga yabo bayazana bakayabitsa mu Rwanda, kuko baba bari sure, baba bizeye ko amafaranga yabo nta kibazo ashobora kugira. Ibyo byonyine ni inzira ikomeye cyane yakagombye kudufasha twebwe nk'abanyarwanda kugira ngo ibyo byiza tubona hariya, iyo mitungo tubona hariya tuyibone kandi mu buryo bwiza twanayikoreye. Sheikh Bahame Hassan, tubashimira uruhare mugize mu makuru yacu. Murakoze cyane. Turacyari ku bijyanye n'ubundi n'umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo. Abanyekongo bamaze igihe baba mu Rwanda barimo n'ababonye ubwenegihugu bw'u Rwanda barashima leta y'u Rwanda uburyo bakiriwe mu gihugu. Kimwe na bagenzi babo b'Abanyarwanda bahamya ko ubushake bwa politiki buri hagati y'ibihugu byombi buzafasha guteza imbere ubucuruzi bukorerwa ku mipaka y'ibihugu byombi. Fredy Ruterana. Niko nationalite kongoleze, naishi Gisenyi Rubavu, mudugudu wa Karisimbi. Hari muri 2019 ubwo uyu mubyeyi w'umunyekongo Salokombo Faruda Mamisa yasabaga umukuru w'igihugu Paul Kagame wari wasuye akarere ka Rubavu ko yakoroherezwa kubona ubwenegihugu bw'u Rwanda, ndetse na nyina wabo niba ushaka ubwenegihugu nawe mubumuhe. Kandi n'akanyamuneza kenshi ubwo twamusuraga iwe ahatuye mu murenge wa Gisenyi, yavuze ko icyifuzo cye cyasubijwe mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021 ndetse ubu afite n'indangamuntu. Baranyakiriye nka mama wabo, mbese numva ewana nikavifurahia sana, vikanipa emosio sana kabisa. Walipomaliza nifotora wakaniambia, mama wende urudie kesho saa 7. Nikaenda kesho saa 7. Nagiye kwifotoza shaka irangamuntu, barangije kumfotora bambwira ko nzagaruka nk'ejo saa 7. Nuko ngaruka kuri iyo saha nsanga irangamuntu aho komeza barayinshyikiriza. Numvise ibyishimo bindenze, mpita niva nkaho ndi muri paradizo. Ndishima pe. Nyuma nshakisha uko mbona laissez passer, nayo narayibonye bitangoye, dore ngiye. Ubu nambuka umupaka nta kibazo. Laissez passer niliipata nayo haikusumbua, ndo hii niko nayo hapa. Laissez passer ya Rwanda na mimi navuka mpaka bila shida. Frederic Murego na mugenzi we Kamondo Jean Bosco nabo ni abanyekongo bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda bamaze imyaka irenga 25 baba mu karere ka Rubavu. Bakaba bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka uhuza imijyi ya Gisenyi na Goma. Gusa kuvaho imipaka ifungiye kubera icyorezo cya COVID-19, bashimira leta y'u Rwanda ko yabafashije gukomeza gukora imirimo itandukanye mu mujyi wa Gisenyi bagashobora guhangana n'ingaruka z'icyo cyorezo. Akazi nagakoreraga Goma ariko nagarutse hano kubera corona. Tuba twicaye aha kubera imipaka ifunze. Kwa leo juu kuvuka mipaka iko ngufu. Kwambuka imipaka ntibyoroshye. Ubu twirwanaho hano kugira ngo tubeho. Ariko mbere twajyaga gushakira hakurya. Meza mani tukatunira tafutia ngambo. Yaba abanyarwanda ndetse n'abaturanyi babo baturutse muri Repubulika Iharanira Demukarasi ya Kongo baba muri aka karere ka Rubavu bishimira ko muri iki gihe hari ubushake bwa politike hagati y'ibihugu byombi bugamije guteza imbere imigenderanire n'ubuhahirane bukorerwa ku mipaka. Ile kitu mimi nafurahia sana. Ndio nilikuwa kasue yangu depuis zamani. Kuona gisi Rwanda haina problema hata siku moja.
iki nicyo cyari icyifuzo cyanjye kuva kera, kubona u Rwanda na Kongo bibayeho nta bibazo bifitanye. Kuva naba mu Rwanda nta munyekongo ndabona wagiriwe nabi, ibihugu byombi bibanye neza. Ubu ndishimira kuba twarabonye perezida mwiza muri Kongo wifuza ko habaho amahoro hagati y'ibihugu byombi. Mwenye anatafuta amani na Rwanda. Iyo hari volonté politique nziza nk'iyi biba byiza, amata abyara amavuta. Icyo gihe tujya mu bintu by'ubucuruzi, by'imirimo, by'imibanire, icyo gihe ibintu bikaba byiza. Rero n'ubu nkatwe société civile, zaba izagoma, zaba iza hano, zaba amasendika, zaba abakozi ku giti cyabo ndetse na administration publique, iyo tuganira nabo usanga uru ruzinduko rwari ruje barushonje barukeneye. Nubwo icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ihuza u Rwanda na Kongo, kuri ubu ibihugu byombi byoroheje ingamba kuko abagera hafi ku 8,000 basigaye bambutse ibicuruzwa byabo bakoresheje pasiporo na laissez-passer nk'inzandiko z'inzira, kandi bakagaragaza ko bipimishije COVID-19. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu. Arakoze cyane Fred Ruterana. Reka turebe no ku bitekerezo abaduteze amatwi bohereje. Uyu witwa Rukundo Desire yatubwiye ko yishimiye umubano mwiza w'u Rwanda na Repubulika ya Demukarasi ya Kongo. Naho Mutuyimana Jean de la Paix we ari Rurinda hitwa Mbogo, ati turashima Perezida wacu ukomeje gushakira igihugu umubano mwiza n'ibindi bihugu. Ati twishimiye imibanire dufitanye na Kongo uyu munsi. Tuyishimiye Joel arahitwa ku Mukaba, ati twishimiye uwo mubano ukomeje gutera imbere. Ati kandi turizera ko ibiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na mugenzi we wa Repubulika ya Demukarasi ya Kongo bizatuzanira inyungu nk'abanyarwanda. Naho Felix Muhirwa we arahitwa Muyongwe, ati uwo mubano ni mwiza rwose. Jean Aime Wiboneza we yashimiye Radio Rwanda-Makuru tubagezaho. Yitwa Jean Pierre we ati abantu bibuke ko COVID-19 izamuka umunsi ku wundi, buri wese abigira ibye kuyirwanya. Witwa Gonzara arahitwa Ikarengera, ati umubano uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demukarasi ya Kongo n'uwo kwishimira ndetse no gusigasirwa. Hanyuma uyu wundi witwa Protogene ati ni byiza kuba hari inyungu abanyarwanda dukura ku kubana na Kongo. Ati turizera ko abirubavu izo nyungu bazakora ku buryo zigumaho. Mu yandi makuru nuko itsinda ry'abapolisi b'u Rwanda 160 bayobowe na CSP Carlos Kabayiza bagarutse mu Rwanda bavuye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. Bakigera rero ku kibuga cy'indege Kanombe kuri 5 bakurikije ingamba zose zashyizweho zo kwirinda coronavirus, aho ACP Yahaya Kamunuga waruhagarariye ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda mu kwakira abapolisi yabashimiye ubwitange n'ubunyamwuga bagaragaje mu kuza inshingano zabo zijyanye no kubungabunga amahoro muri iki gihugu cya Sudani y'Epfo. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zo zavuze ko ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi ba COVID-19 buteye impungenge, ku buryo ibintu bikomeje ku muvuduko biriho. Mu minsi iri imbere hashobora kuvuka ikibazo cya oxygen idahagije ku bayikeneye bose, ndetse n'ibitanda bikaba byaba bike. Inkuru ya Divan wayo. Ni mu masaha y'akazi turi ku bitaro bya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali byakira abarwayi benshi ba COVID-19 by'umwihariko abarembye. Umuti w'ibanze uhabwa abarwariye aha ni umwuka wa oxygene, kuko ubuze gato byagira ingaruka zikomeye ku barwayi zirimo n'urupfu. Ese uyu mwuka wa oxygene uhabwa abarwayi ba COVID-19 mu bitaro bya Nyarugenge uturuka he? Twerekeje hari uruganda ruwutunganya muri ibi bitaro rugizwe n'uruhererekane rw'imashini zinyuranye. Twakiriwe na Engineer Nyirangeri Diane wo mu ishami rya tekinike. Icyakora tugitangira kumusobanuza imikorere y'uruganda rwa oxygene, ahise abona ikibazo gishobora gutuma abarwayi batabona umwuka uko bikwiye. Ubundi mu busanzwe hari ikibazo kandi gishobora kuba cyaboneka ku barwayi. Ubundi niwo mutima w'ibitaro. Uri kubona ko hagize ikibazo nyine bita tubibona hano hagize ikibazo abarwayi bari ruguru twasanga byarangiye. Nyuma yo kugikemura, Engineer Nyirangeri aragarutse dukomeza ikiganiro maze asobanura uburyo uruhererekane rw'imashini zitandukanye ziri muri uru ruganda zitunganya umwuka wa oxygene mbere yo guhabwa abarwayi. Iriya mashini ma hepfo
ni eya kompresa. Eya kompresa ishinzwe gukurura umwuka wo mu kirere ikawuyungurura, yamara kuyungurura igahereza iriya yindi y'ubururu bayita eya duraya. Uriya mwuka ubu ushyushye iyo ikikora ihita uhehereza kuri eya duraya. Hari amafiritire uwo mwuka uragenda ukanyuramo ku buryo uyungururwa. Yamara kuyungururwa hari itanka ihita ijyamo umwuka eya. Iyi noneho mubona itwegereye ni generator oxygen, nishinzwe kuwutunganya noneho ikuramo ya gaze yandi amasewode n'ibindi n'amakarbone. Yamara kuwutunganya ikohereza muri tanka ya oxygen. Ni ukuvuga ngo ibigeze mu mwuka utunganyije dushobora guhita twaha abarwayi. Umwuka wa oxygene ungana na metero kibe 27 mu isaha imwe ni utunganyirizwa hano mu bitaro bya Nyarugenge. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Ntiyabose Corneille avuga ko icyorezo cya COVID-19 cyatumye ibitaro bitandukanye byo hirya no hino mu gihugu bihabwa ubushobozi bwo kwikorera uyu mwuka. Ubu nababwira ko nk'ibitaro bya Rwinkwavu bifite ubushobozi, bifite uruganda rwo gutanga oxygene. Ibitaro bya Kirehe bifite uruganda rwa oxygene. Nyarugenge buriya nayo ifite uruganda rwa oxygene kugira ngo ibashe guhaza bari abarwayi. Ibitaro bya Ruhengeri bifite uruganda rwa oxygene. Ibitaro bya CHB bifite uruganda rwa oxygene. Muri Kigali bya Kanombe ndetse na CHK bifite uruganda rwa oxygene. Ndetse leta y'u Rwanda yongera imbaraga mu bitaro bya Faisal twongera ubushobozi bw'uruganda rwabo kugira ngo rusheho kuba rwahaza rwasagurira n'ibitaro byo mu mujyi wa Kigali. Ubu ngubu rwarongerewe rushobora kuba rwasagura n'ibitaro byo mu mujyi wa Kigali. Nubwo bimeze bityo ariko inzego z'ubuzima ziravuga ko zihangayikishijwe n'ubwinshi bw'abarwayi ba COVID-19 bakeneye umwuka ku buryo bakomeje kwiyongera ku muvuduko biriho mu minsi mike haba ikibazo cy'umwuka wa oxygene udahagije. Francine Umutesi ni umuyobozi ushinzwe ibikoresho byo kwa muganga mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Ubu ngubu dufite hafi abarwayi bagera ku 100 bose bari kuri oxygene. Turebye consumption bari gufata turebeye kuri capacity dukora hano mu gihugu, turimo turasagura nkeya cyane. Wenda mbishyize mu mibare mu gihugu cyose dushyizemo n'abasupplier bikorera dukora hafi amacupa 750. Ariko wareba izo turi gukonsoma ni hafi 730. Bivuze ngo imibare nizamuka dushobora kugira ikibazo cyo kubura oxygene. Ngo ibi biraterwa hanini n'abarwayi bakoresha oxygene nyinshi bari mu cyiciro kizwi nka high flow, bakoresha amacupa 11 ya litiro 50 ku munsi, ndetse n'abandi bakoresha amacupa ari hagati ya 4 na 5 bari mu cyiciro cya medium, kimwe n'abandi bakoresha amacupa ari munsi ya 3 bari mu cyiciro cya low flow. Uretse oxygene kandi ngo ibitanda byagenewe abarwayi ba COVID-19 nabyo bishobora gushira mu minsi ya vuba kuko ibisaga 70% ubu biriho abarwayi. Ibitanda bijyanye byo twita isolation byari bingana na 500 birengaho gato, noneho ibya ICU bigeze kuri 180. Kuri raporo z'ejo bundi kuri 23 occupancy rate yari iri kuri 70% ku bitanda byagenewe COVID. Ariko uko tugenda tunabyongera, Kibuye par exemple twamaze kuhafungura naho site ya COVID, bagiye kongererwa umubare wabo bavuraga ku buryo tugenda twongera, ariko kugeza ubu ntabwo turarengerwa cyane. Ibi biraba mu gihe umubare w'abitabwaho n'abaganga mu bitaro utageze no ku 10% by'abanduye bose, kuko bandi bakurikiranwa bari mu ngo zabo, ari naho inzego z'ubuzima zihera zisaba buri wese gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo amazi atararenga inkombe. Divin Uwayo, Radio Rwanda, i Kigali. Arakoze cyane Divin Uwayo. Tukiri kuri iyi ngingo y'iki cyorezo cya COVID-19, abagena n'abacururiza mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bamaze gusobanukirwa uburyo bwo kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19, bikaba bituruka ku musaruro ufatanye bw'inzego zidahwema umunsi ku wundi kugenzura ibice bihuriramo abantu benshi. Reka tubibaze Kwizera John Patrick.
mu mujyi wa Kigali hari uduce tugaragara nk'udufite ibyago byinshi byo kuba COVID-19 ishobora kuba yatwibasira hatagize igikorwa bitewe n'imiterere yaho. Nyamirambo hazwi nko mu Miduha ni hamwe muri utwo duce bitewe n'imiterere y'aka gasantere akenshi usanga habarizwamo urujya n'uruza rw'abaturage, bigaragara ko hatagize igikorwa hashobora kwibasirwa n'iki cyorezo. Undi umukiriya araza ukamubwira ati manza ukarabe, akaguma inyuma y'akagozi ukamuhereza. Iyo babaye benshi iyo buzuye mu nzu aba ari ikibazo. Niyo mpamvu dutambikaho umugozi bakaguma inyuma. Abantu bose bamaze gusobanukirwa na COVID kandi barareba imibare aho igana. Abazaga mu isoko basa nk'aho ari ukwitemberera ntago bakizamo. Hazamo umuntu gusa ukeneye guhaha kandi nawe agakangurirwa guhaha agahita ataha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo Kimenyi Burakari avuga ko ubufatanye bw'inzego zitandukanye mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 butanga icyizere mu kugihashya. Mu isoko habamo mutwara sibo ukuriye abacuruzi ba 20 cyangwa 22 bakagira komite y'abantu 5, akaza kwiyongera wa mukozi. Dufite n'umukozi w'akarere uhakurikirana umunsi ku wundi, aza kwahurira n'abakozi bacu ku murenge 2 n'abandi bo ku kagari. None bakongera bagasuzuma ya shift ko nta waje ku munsi utaruwe, kongera kubyibutsa umucuruzi ari umucuruzi abashaka amafaranga. Bari abantu bongera bagasubira mu isoko bakabafasha kugira wa mucuruzi nabone ko ari babandi amenyeranye, hazemo amaraso mashya kumva ari kidasanzwe. Kimwe n'urubyiruko dukorana umunsi ku wundi. Imikorere mishya igamije kuziba icyuho cyaho COVID-19 ishobora kumenera ni irimo gufasha abakorera mu isoko rya Kabeza. Musanabaganwa Grace ni umukozi w'akarere ka Kicukiro, muri ibi bihe ashinzwe isoko rya Kabeza. Murabona iyi ni koridoro, ubundi habaga harimo abacuruzi bashyizemo ibintu byabo. Umuntu afite wenda triplex nto ahakorera hato, ibintu bye byose akabisora akabishyira hano muri koridoro mu nzira ahangaha. Ariko murabona twabasabye ko bibabikuramo kubera ko habaga hari impande zose ibintu, noneho yanzira ikaba ntoya, abantu bagenda bakagungana, ya social distancing ntibonekemo. Ufite ibyo mubona hano ni ukubera dushyizemo imbaraga, dushyizemo kwibutsa abantu ubujyanama. Hari abashinzwe kubikora benshi bese hagaze ku izamu rye, ariko si ukuvuga ngo twageze iyo tujya, ntiturahagera, turacyakomeje. Ku rundi ruhande hari abagikirensa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ibi bigaragarira kuri bamwe mu bagana amaguriro n'abashinzwe kubakira. Nko ku isoko rya Ziniya riri mu karere ka Kicukiro, ubwinshi bw'abagana isoko ntibushobora gutuma intera ya metero yubahirizwa. Abacuruzi nabo bacishamo bakirundira hamwe, gusa ngo impano z'udupfukamunwa nizo zatumye bibagirwa COVID-19. Naho ubundi rege dukora 50%. Ubu uyu munsi nakoze, ejo ntago nzagaruka ku cyumweru. Nuko bimeze, ntago ari uko tutubahiriza amategeko, dukora 50%. Impamvu ibintu byabonetse gusa turi benshi hano n'udupfukamunwa na sanitize, twese twabishakaga ariko ni bikeya. Umwe atimpereza undi udatima, nibyo byatumye tuba nk'abasazi, dukunda iby'ubuntu. Umuyobozi w'isoko rya Ziniya nawe avuga ko umuvundo muri iri soko udasanzwemo. Ni iki gikorwa cyabiteye, twe turi gutanga udupfukamunwa na sanitize. Ubundi mu bisanzwe babikora neza, buri wese abari kwiseta ye kandi tuba twubahirije 50%. Iki gikorwa cyabaye gutyo nuko tubumvaga buri wese kamugeraho vuba vuba, ubundi bisanzwe turubahiriza. Kwambara neza agapfukamunwa, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune no guhana intera hagati ya mugenzi wawe na mabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima ashobora kurinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Kwizera John Patrick, Radio Rwanda, i Kigali. Urakoze Kwizera John Patrick. Tukivuga ku birebana na COVID-19, mu gihe COVID-19 nyine ikomeje kwihinduranya, hari abahanga mu birebana n'amavirusi basanga umuti kuri iki kibazo ari ugukingira abaturage benshi bashoboka. Ubu ngubu haravugwa cyane ubwoko bwiswe Delta burimo gukwirakwira cyane muri iyi minsi kandi bukica benshi. Reka inkuru ku buryo burambuye kuri iyi ngingo tuyibaze Fiston Felix Habineza. Virusi ya corona igaragaraho kwihinduranya ku buryo kenshi havumburwa virusi nshya iyikomokaho. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo ubwoko bwiswe Delta bwagaragaye mu Buhinde. Abahanga mu miterere ya virusi basanze yaravuye mu gukwirakwira kwa virusi isanzwe mu bantu benshi bafite imiterere y'amaraso itandukanye. Inzego z'ubuzima mu bihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko guhangana n'ubu bwoko ari ukwihutisha ibikorwa byo gukingira bikagera ku bantu benshi n'abana barimo.
Dr Frank Mark George ni umuhanga mu bijyanye no gukumira ibyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kubona abantu benshi bicwa na COVID-19, by'umwihariko abicwa n'ubu bwoko bushya bwa Delta ni abatarakingiwe. Ibyo bivuze ko hari uburyo twari kwirinda izi mfu, harimo kwirinda kwandura ndetse no gukingira abantu benshi bashoboka. Nta gihamya dufite ko abana batakingiwe aribo bari kwibasirwa, ariko uburyo iyi virusi iri gukwirakwira vuba vuba biragaragara ko ibyago biri imbere bishobora kugera no kuri bariya bana. Asobanura uko virusi yihinduranya, Dr Anthony Fauci, umuhanga mu bya virusi, asanga kwihinduranya biterwa no gukwirakwira mu bantu benshi bafite imiterere y'imibiri itandukanye. Yemeza ko abantu benshi baramutse bahawe inkingo iyi virusi yacika intege zo kwihinduranya. Impamvu tugomba kwikingiza twese nuko virusi idashobora kwihinduranya igihe itabonye uko ikwirakwira mu bantu benshi. Rero iyo tutikingije igakwirakwira mu bantu uko ishatse kandi biyoroheye, biyifasha mu kwihinduranya kandi ikarushaho kugira imbaraga. Rero iyo ni imwe mu mpamvu zerekana ko ari ngombwa gufata urukingo. Hirya no hino ku isi, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi, ubu ibihugu biri gukora ubushakashatsi no gusuzuma uburyo bahagarika gukwirakwira k'ubu bwoko bushya bwa COVID-19. Impuguke mu bya virusi zivuga ko ubu bwoko bwa coronavirus bwiswe Delta cyangwa B16172 bukwirakwira cyane byikubye inshuro 5 virusi ya mbere yavumbuwe i Wuhan mu Bushinwa, kandi ibyago byo kuba yakwica uwayanduye byikubye inshuro 4 uwanduye virusi ya mbere ya corona. Zimwe mu nzego z'ubuzima mu bihugu byo mu karere birimo Uganda byamaze kwemeza ko ubu bwoko bwa virusi bwageze mu bihugu byabo. Gusa umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, Dr Sabin Sanzimana, avuga ko ubwoko ari bubi cyane kandi ko leta iri gukora ibishoboka byose ngo butagera mu Rwanda. Kubikwirakwira vuba ikaba yakwica abantu vuba, tugomba kwirinda ko yinjira mu gihugu cyacu. Kugeza ubu ntabwo turayibona, hari ibipimo dukora kureba ubwoko bwa virusi zihari. Niyo mpamvu mwumva abaturutse mu gihugu igaragaramo bagomba gushyirwa mu kato k'iminsi 7 kugira ngo bongere tubapime ko niyo yaba ari umwe atayinjiza akayikwirakwiza. Impuguke zikurikirana ibya virusi ya corona zivuga ko ubwoko bwa Delta burembya kandi bukanica umuntu wafashe doze imwe y'urukingo rwa COVID-19 kandi yakagombye gufata 2, bityo zigasaba gukorana kw'ibihugu ngo abakingirwa ku kigero gikwiye biyongere. Mu zindi virusi za corona zagiye zihinduranya ziturutse kuri iyi harimo iyiswe Alpha yabonwe mu Bwongereza, Beta yabonwe muri Afrika y'Epfo na Gamma yabonwe muri Brazil. Fiston Felix Abineza, i Kigali. Yandi makuru twabateguriye, abahinzi b'umuceri mu kibaya cya Bugarama ni mu karere ka Rusizi barasaba ko ababahagarariye n'abanyenganda bakumvikana ku giciro cy'umuceri bazagurirwaho kugira ngo babone uko bagurisha umusaruro wabo bari gusarura ubu ngubu, naho umaze kuba mwinshi hirya no hino ku mbuga z'ubwanikiro ukaba wasanga uwari uherutse kubura abaguzi n'ubundi. Aphrodis Muhire yakurikiye by'iki kibazo. Reba gutya iyi ni imiceri. Nawe reba. Ubu ibindi barakwiye. Nawe reba mu by'ukuri. Iyi yose imiceri. Uyu ni imiceri. Aha ngaha bakumirwa no wakumirwa. Ni ku mbuga yanikwaho umuceri mu murenge wa Gikunda Mvura ahitwa muri Gitambi. Abo tuhasanze biganjemo ba nyiri uwo muceri barereka umunyamakuru umuceri mwinshi wangirikiye mu mahangari no ku mbuga. Uyu ni umuceri wagiye umerera. Reba gutya iyi ni imiceri. Ni wa wundi weze mu isarura riheruka ukabura abaguzi. Ntago uragurwa rwose, uri hano ku kibuga. Birakomeye ahubwo kuva muri abanyamakuru muratubwira pe igiciro kugira ngo tugire icyizere cyo kuba uyu muceri wagenda nyine tubona uko twatanga mituweli bari kudukaza twabuze amafaranga ni ikibazo. Twaheze mu gasiragiro imiceri hano ku kibuga murayiruzi ndetse na hano muri hangari imiceri iruzuye, imwe yatangiye no kuva mu mifuka inyoni zirira mu buryo n'uwasaruye nk'imifuka 10 ubu asigaranye nk'imifuka 8. Igiciro ahubwo cyaratinze, na kera twatangira gusaruza umuceri igiciro tukizi. Ibintu byose byaradupfiriye byose, nta kintu kizima n'iki umuntu yabara ngo yakuye mu gishanga habe n'inkoko waguramo. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu mu kibaya cyose umuceri uri gusarurwa ndetse wasaruwe mu byumweru bishize wo wamaze kuma ubu uri mu mifuka no mu buhunikiro. Uri gusanga ku mbuga uwo wundi wabuze kigura. Gusa nubwo bari gusarura no guhunika nta giciro bari bamenyeshwa ko hari icyo bazagurirwaho kubera ko ababahagarariye n'abanyenganda zitonora umuceri batari bumvikana ku giciro.
abahinzi barifuza ko igiciro cyakumvikanwaho muri iki gihe bakiri mu isarura kugira ngo barebe ko umusaruro babonye waziba icyuho cy'igihombo bagize mu isarura ryabanje. Twebwe dushaka ko igiciro cyajyaho kandi gisobanutse, tukamenya ko ubuhinzi bwacu bugomba kuduteza imbere koko. Noneho tugasarura umuceri tuzi ibiciro, bahita baduha n'amafaranga batugurira, tukabona dusubizamo kuko kenshi uyu muceri mubona uhingwa n'amafaranga avuyemo. Tukaba twifuza ko igiciro cyajyaho vuba kugira ngo tugurishe uwo musaruro, nibura bakawukura aha ngaha bakawujyana byapfa kwibaza. Igiciro abahinzi bagurirwaho gishingira ku kiba cyashyizweho na Minikomu. Iyi minisiteri iherutse kugena igiciro fatizo cy'amafaranga 279 y'u Rwanda ku kiro kimwe cy'umuceri muremure udatonoye ari nawo uhingwa mu Bugarama. Ni muri urwo rwego kuri uyu wa kane habaye inama y'abahagarariye abahinzi n'abandi bayobozi bireba n'abanyenganda zitonera umuceri, ariko ngo bari bayirimo bananiwe kumvikana ku giciro inganda zizaguriraho abahinzi, niko gutandukana ntacyo bemeje. Cyakora meya w'akarere ka Rusizi Kayumba Ephraim atangaza ko isoko ry'u Rwanda nta muntu uri hejweho, bityo ngo abahinzi bagurisha umusaruro wabo no ku nganda z'ahandi igihe baba bananiwe kumvikana n'abanyenganda zo mu Bugarama. Ariko baramutse bananiwe kumvikana, isoko ry'u Rwanda rirafunguye, n'abandi bahandi bashobora kuza bakawugura kuko inganda zitunganya umuceri mu Rwanda ziri hose, mu burasirazuba, mu majyepfo. Isoko ry'umuceri rirafunguye, uwo ari we wese yakumva afite ubushobozi bwo kuwugura. Noneho biremewe. Igiciro Minikomu igena ntibiba byemewe kukijya munsi, ariko biba byemewe kukijya hejuru, ariko ntibarenze amafaranga 5%. Mu nama yo kuri uyu wa kane inganda ngo zatangaga 279 hari nayo Minikomu yagennye, ariko abahagarariye abahinzi bo bagasaba ko byibuze bahabwa 280. Iri faranga rimwe ngo niryo bapfuye, niko gutaha ntacyo bumvikanye, ariko biha iminsi 3 yo kugira uruhande ruhara cyangwa rwongeraho iri faranga. Gusa ni inganda zakwemera guha abahinzi 280 ku kiro bishobora kutanyura benshi kubera ko mu masarura biraheruka bari baguriye ku giciro gisumbye iki ho amafaranga atari munsi ya 20. Aphrodis Muhire mu Bugarama. Arakoze cyane Aphrodis Muhire. Mu kanya turagaruka ku makuru ajyanye n'imikino. Shampiyona y'umupira w'amaguru igikombe cyamaze kubona nyiracyo, ariko reka tubanze tujye mu karuhuko gato. Twinjire mu makuru ajyanye n'imikino. David Mugaragu wiriwe? Wiwe neza Martin. Igikombe cya shampiyona cyamaze kubona nyiracyo? Niko bimeze. Primus National League kuri no munsi yasojwe, ariko muri cya cyiciro cy'amakipe 8 meza cyangwa se amakipe yo hejuru, aho habaye imikino 4 by'umwihariko hari imikino 2 yari itegerejwe. Umukino waberaga mu karere ka Huye banakurikiranye kuri Radio Rwanda ndetse no kuri KS2, ni isheni ya kabiri ya televiziyo Rwanda. Aho rero kuri no munsi ikipe ya APR byaje kurangira itsinze Rutsiro ibitego 6-0, byongera kwisubiramo ku mukino n'undi ariko gukinira ku stade mpuzamahanga ya Huye, baheruka gutsinda Marine ibitego 6-0, APR itsinda Rutsiro ibitego 6-0. Ayisigaye icyo gihe yo yari yatsinze ikipe ya Polisi mu karere ka Muhanga, yakubye revuze ko amakipe yombi APR na Ayisigaye bireburiye ku manota 19, ariko APR kuri kino cy'ibitego byinshi yatsinze yaba ku mukino uheruka ndetse yatsinze kuri no munsi, yatumye ikipe ya APR Football Club yegukana iki gikombe. Gusa kuri no munsi kandi muri ano makipe 8 meza, Marine yatsinze Bugesera ibitego 2-1, Rayon Sport yo yatsinzwe na Espoir ibitego 3-1. APR rero byaje kurangira yegukanye igikombe, kibi igikombe cya kabiri kikurikiranya yegukanye idatakaje umukino n'uvuga ngo muri rw'icyongereza nibyo bita unbeaten run cyangwa se long run unbeaten, uvuga ngo gutwara shampiyona ebyiri zikurikiranye idatakaje umukino n'umwe. Uko shampiyona gushize barabyuka neza ko yahagaze kubera ikibazo cya covid, bageze twatugeze ku munsi 23 wa shampiyona, igihe APR itaratsindwa umukino n'umwe. Federation y'umupira mu Rwanda imeze ko ino kipe iza kwegukana igikombe. Uno mwaka rero mu mikino y'amatsinda yose mu matsinda yari kumwe na Gorira, kumwe na Muhanga ndetse na ikipe ya Bugesera, imikino y'itsinze yose ikatibanza niyo kwishyura, ndetse yewe n'ino mikino 7 yose yo muri top 8 cyangwa amakipe 8 meza APR irangije idatsinzwe. Ayisigaye nayo muri no top 8 banganyije na APR mu kiro cy'gihe bari bikabereye Muhanga, hanyuma ikipe ya APR nyuma na Ayisigaye byasigaye gusa ko hari ikipe imwe gutsikira APR iza gutsinda ibitego byinshi. Bivuze ko APR igikombe cya kabiri yegukanye idatakaje umukino n'umwe, ndetse yewe by'umwihariko kikaba n'igikombe cya 19 muri rusange cya shampiyona APR Football Club ibashije kwegukana, by'umwihariko ku mutoza Adil Mohamed, umutoza w'ikipe ya APR mu mikino 39 yizwi cyangwa se amaze gukina, ngo yatsinze imikino 31,
anganya 7 ndetse atakaza umukino umwe. Uwo mukino umwe yatakaje n'uwatsinzwe na Gor Mahia umwaka w'imikino muri CAF Champions League, umukino wo kwishyura ibitego 3-1. Ngo bivuze ko ikipe ya APR izahagarara u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League, aho yasoje shampiyona y'amata 19 n'ibitego 20 zigamye. Aho Kigali yaje ku mwanya wa kabiri n'amata 19 ikabizigamye ibitego 12, izahagarara u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ngo nibivuze ko nkuko umwaka ushize byagenze APR yahagarariye u Rwanda muri Champions League, nasigaye yahagarariye u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup, ariko byisubiyemo. Ikipe y'abafana, ikipe ya Rayon Sport yo muri no top 8 ikaba isoje iri ku mwanya wa 7 n'amanota 5, Bugesera ku mwanya wa 8 n'amanota 4. Rutsiro yazamutse uno mwaka, ndetse iyi Rutsiro kumwe na Rayon Sport mu itsinda rimwe ikaba irangije hejuru ya Rayon Sport irusha inota 1. Ahangaha hari muri top 8 gusa muri amakipe arwana no kutamanuka nabwo imikino yabaye, aho Gorilla yatsinzwe na Mukura igitego 1-0, AS Muhanga itsindwa na Gasogi 4-0, Kiyovu Sport itsinda Etincelle 1-0, Sunrise itsinda Musanze ibitego 5-1. Ahangaha kugeza ubu ngubu Kiyovu Sport na Musanze zo zamaze kwambuka mu gihe hasigaye umunsi umwe wa shampiyona uzaba ku munsi wa mbere, ariko aho bikomeye ni ku iki Muhanga we yamaze kumanuka. Gorilla ifite amanota 7, Mukura ifite amanota 8, mu gihe ku munsi wo kuwa mbere Mukura izakina na Muhanga, Gorilla igakina na Sunrise, umukino ukomeye kuko aya makipe yombi agomba kwisobanura kugira ngo bazamenye ikipe ese ni izi kipe zombi zishobora kuba zazamuka mu cyiciro gukomeza mu cyiciro cya mbere, cyangwa se ikaba gishakamo ikipe imwe iherekeza Muhanga mu cyiciro cya kabiri. David Mugaragu tugushimire cyane. Urakoze Martin. Makuru y'incamake ari kuvugwa hanze Rwanda Didasi. Muri Tanzania Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko Tanzania hari abarwayi ba COVID, asaba abayobozi b'amadini n'amatorero gushishikariza abayoboke babo kwita ku mabwiriza yo kwirinda. Yabitangarije mu biganiro yagiranye n'abasenyeri Gatolika bo muri Tanzania, aho Samia yanavuze ko nubwo Tanzania itigeze itangaza imibare y'abarwayi muri iki gihugu, ariko ko abanyatanzania bakwiriye kumenya ko iki cyorezo gihari ndetse bakakirinda. Naho muri Nigeria Perezida Muhammadu Buhari yasubitse urugendo yagombaga kugirira mu Bwongereza kuri uyu wa gatanu agiye kwivuza. Ku munsi w'ejo ku wa kane nibwo hatangajwe ko Perezida Muhammadu Buhari azajya kwivuza mu Bwongereza, ubwa kabiri agiyeyo muri uyu mwaka. Nta mpamvu yigeze itangazwa y'isubirwa ry'urwo rugendo, ariko ibiro bye byavuze ko iyi munsi byimuriweho uzatangazwa mu minsi iri imbere. Mu yandi makuru ni uko muri Isiraheli iki gihugu cyongeye gusubizaho amabwiriza yo kwambara agapfukamunwa mu gihe abantu bari mu ruhame, kimwe n'igihe bari mu nzu zifunze. Ni nyuma y'uko ubwandu bwongeye kwiyongera muri iki gihugu kimaze gukingira abagera kuri 55% by'abaturage babyo. Isiraheli niyo yafatwaga nk'igihugu cya mbere ku isi kizasubira mu buzima busanzwe kubera uburyo cyashyize ingufu muri gahunda yo gukingira abaturage bayo. Ku ya 15 z'uku kwezi nibwo guverinoma ya Isiraheli yafashe gahunda yo gukuraho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa yaba mu nzu cyangwa se uri hanze. Minisiteri y'ubuzima ikaba yavuze ko bagaruye kwambara agapfukamunwa kubera impungenge z'uko virusi nshya yiswe Delta ari nayo yagaragaye mu Buhinde, ngo yatuma ibitaro n'amavuriro birengerwa n'abarwayi ndetse n'icyorezo kigakomeza kwiyongera. Martin, urakoze cyane Didasi. Nibizi kuri amakuru yo hanze n'aha dusoreje amakuru, tubashimira cyane aho muri hose mukomeze ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ngaho muramuke.